hope in the future because the future is bright. Anginibikele ngiphinze nginibukele bakubukeli belihlelo lene nilithandayo nenihamba embili eSwatini TV na7 lonke nje edandla nenkondlo libito lami ngingifortunate ngwakamabuza niyadima sikusina senibona sisifuthi nibona sisweti inkondlo siswe poetry lanethela bosonkondlo brand new labashasha bala ekhaya eSwatini ngihlala ngisho mina ukuthi lo mphalo ohlala naye lapha ekhaya lo hlale wona uthi hayi vele nje uyabhora kusho bani ukuthi umfana uyabhora ngoba umfana ngisonkondlo ngiyakujaja mina. Anyways, angifuna ukucabana nawe ngoba namhla sikancisi kuganga kakhulu lapho khona kunabo sonkondlo lababili. Bathi ke thina we are doing poetry because we love poetry. Lokunye lesikwendela wona ipoetry ukuthi sifuna kulapha impilo tebam, right? Kuna Master T ke naMsandi the poet. Utawubeva ukuthi bathini kepha ke sitawucala ngaye Msandi umuve ukuthi Msandi khamba njani, are you a poet noma uyimbongi ngoba lo mnye umuntu uyaye athi mina I'm a poet kanti uyimbongi. Lena yinkondlo livelo, lena yinkondlo luthando. Bo sonkondlo ngibhaliseni na incwadi yeluthando. Ngiyesaba madoda majaha kwekuthi ngingachubeka nginganimemi kule nkondlo. Ngiyesaba chubeka nalenkondlo madoda ngoba lenkondlo idzabukisa umphefumulo wami ngoba ngikhala busuku nemini. Madoda bafokati ngihlukubetwa indzaba yalabahlukubetekako kepha bathi bayathandzana. Ungamhlukubeta kanjani umuntu lotikhetselena wathi uyamthandza. Ngicela bosonkondlo ningibhaliseni lenkondlo. Ngiyesaba ukuchubeka kule nkondlo ngoba ngiva live lami liyahoshotela liyagedletela ngeluthando. Ngifike la khona empilweni sengicabanga kokuthi luthando alukho. Kepha ngabuyiselwa ngiPaula embhalweni wakhe nakathi Paula luthando lumnene luthando aludugabatisi luthando lujulile uthi luthando alutifuneli kwalo luthando luyajabula ngekwalo. Madoda bafokati ngivese ngikhala ngilila nasekukhala inkosi yeMaswati etinkundleni tekuxhumana ithi ninebekunene you should stop gender based violence. Kepha eMaswati achubeka ngetiyeme nangetikhali achubeka ahlaba abulala. Kwaphinze kwakhala umuntu lomdzala Rolling Nhlanhla Nelson Mandela kulesikhwahlande. Uvakalile akhalela labahlukubetekile nangelibala. Ubavumile umuntu lomdzala akhalela labamnyama. Wevakala asathi he have fought against black domination. Waphinze watikhalela umuntu lomdzala wathi nalabamhlophe simunye majaha bafokati solo sibantfu lesadalwa ngumveli ngqandi sihlandwe ngengatinye libala alisho lutho. Wevakala sekathi I have fought against white domination. Bachubeka besikhwahlande bahlaba ngemikhondo nangetiyeme babulala kungathi abanalo luvelo. Madoda ngiyacela ningibhaliseni lencwadi lena yeluthando kangathi kuthi kuseyincwadi yeluthando noma Msandi the poet so ukhala nje ulilela labahlukubetekile luthando. Sandi the poet ngisho kahle boss. Yes. Welcome to Tandla Nenkondlo siyajabula kuba nawe. Vusela umbukele ekhaya usho ukuthi ungubani wakabani uchamuka kuphi nenzawo. Ngiyanivusela babukeli. I'm Sandi the poet and my real name is Sandile Lucky Dlamini. Ngisuka enzaweni yakaNcesi kuganga khulu. Okay. I started my primary level at Enkalangeni Primary School. Then I went to St. Mary's for secondary. Then I come back to Ngaba High School. Okay. Yes.
Alright, uyi-poet, right? Uyi-poet noma uyimbongi because kuhlukene. I'm doing both. Okay, you're doing both. Yes. Okay, ulidiscover nini lithalenta lakho? I discovered when I was doing grade 4. Okay. Yes. Alright, utibonela wena or kunemuntu eceleni, maybe your teacher, a friend or ekhaya basho ukuthi ayikhona Msandi wena phela ngathi ngisonkondla. No, bekungumedem wami Miss Vudlu. So wa discover my talent, and we are preparing for Culture Day, and so besenda imidlalo kuba nalama talent labanye benta imithanyelo labanye bayathunga, so mina bengicela ukuthi ngibe ngithoko to a certain story yemidlalo. Okay. And then bangigucula like bengifake i-uniform while bengisengumfana but bengingakahlahlambi. So bangigcokisa i-uniform ngokuthi ngibe ngithoko, so bengingithoko kule story. Okay, and you nailed the role. Then ngazama kwenta kahle. Okay. Buhle belive lakithi, live labhuza, live lasomhlolo, live lenkhweletsheni kaMahlokohla, live lenhlonipho, live lelikhahlele izondo lathatha kuthula lakufumbatha esandleni, live lemakhosi labuse ngenhlakanipho, live lelicwebetele ngetindzaba takithi, licwebetele ngamdzimba wafukamela bukhosi bakithi bakangwane, labuya lacwebetela ngemawa nemifula lidlelo lonke lahloba lakithi lakangwane. Bakhutile boshangarayini nabafika kulakithi lakangwane, bakhandza siphethe emasiko, silahle tindvo tesilumbi lesifike satitsatsa kubo make bethu bo Queen Elizabeth. Live lakithi, buhle bemaswati ufike wajabulisa tihambi nebafokati kuleli lemgwam longavuthwa netiko. Ucwebetele ngemasiko kangwane wafana njenge labacwebetelako babuya kuyewugidza incwala kangwane. Live lakithi, live lemakhosi enhlakanipho, live lesisekelo setisekelo, live lelihle lelicwebetele lingegolide nangesiliva, live lakithi. Ukukhuthata ke necicutela labanye bamfu labenda labama artist angibe kanjalo ungathini ngibo ukuze ukuthi nabo bangeto give up abachubeke bane cherish lelo phupho noma lelo talent labanalo. Every talent comes from God, so I think in most cases ngokuthi sibese sicabanga ngokuthi lento sekwethu sivele nje salo kwanyana satalwa nako noma no utelwe nako nje lento ukuniketwa uNkulunkulu. So kufuna ukuthi nalabanye nishare ukhanzakala ukuthi leyo micondvo yenu itakwenda ukuthi lento yenu iphakame, ungafuni ukuthi ukugubulunzele kube kwakho wethwana. Another thing lengingakusharela bantu ngokuthi litalenta lonke litalenta, whether uyi-artist whether uyini, everything ifuna ema preparations. There is nothing longaenda without ema preparations. You have to prepare for everything. Konke kufuna kulungiselelo, angeke nje uvuke namhla so ngisonkondlo so uvele wenda ngcono wena. No, yonke into ifuna utilungiselelo, emalungiselelo into lokufanele ukuthi uyende in order ukuthi ube successful. Okay Msandi, sisafisa kuDr. Kusupporta ezemaswati na wonke nje umuntu lofisile ukubona emcimbini wakhe noma akubone ekhala lakhe utosita umfana wakhe lofisile kuba ipoet bakuthola kanjani? Nginayo inombolo yelicingo bangashayela 76 50 53 24
because I'm someone who's married, bangashaya nami because kwenzakala ukuthi it is difficult for my wife to understand. Kwenzakala ukuthi mhlambe sebo sonkondlo laba sikati. So it is wise ukuthi bangashaya bashaye even nakuye ngingayiniketa inombolo yakhe. I think she got no problem ngaloko akanayo inkinga. Bangaphinde bashayele 76987311. Okay, ku social media ke sine lesihlala setingcingweni sendanjani. Khona yini lokupostako Msandi noma hayi khona? Uthi wena i-content yami itholakala na seng live. I'm someone vele angatifaki kakhulu kuma social media. Ngikhanza kusisi in most of tinto ngitenda kwanza ukuthi ivele live sisemicimbini emishadweni ngiyayenda inkondlo noma ngabe i-birthday or what ngiyakhona lapho kokusenkwende ka Facebook nje ngumsandi nje ka Facebook kude la khona I have my own page but nje I Facebook nginayo. Okay, nasesha Msandi the poet or Msandi nje kuphela? Msandi Lucky. Okay. Msandi Lucky. Mphefumulo wami mbonge Simakatse. Mphefumulo wami mbonge uNkulunkulu. Mbela mbonge ngetento takhe temusa. Mbela ingwenyama yemndeni kaJuda ifanele kubongwa. Mbela ufanele kubongwa lo mdzala wetinsuku. Athi nakakhuluma Davide. Athi mbonge Jehova mphefumulo wami. Mbonge natendo takhe temusa. Mbela ufanele kubongwa. Lo mdzala wetinsuku siwaphambi kwesihlalo sebukhosi. Mbela athi Johane Revelations chapter 4. Athi ngitibonile tidalwa letine. Uthi ngitibonile tiwaphambi kwesihlalo sebukhosi. Uthi betimana njalo tithi ingwele ingosi leNkulunkulu lengisomandla. Uthi lebe ikhona nalekhona nalebuyako masinyane. Phefumulo wami mbonge Simakatse. Yebo tendo takhe temusa kufanele kubongwa. Yebo kwenda kwakhe kufanele kubongwa. Mbela Simakatse ufanele kubongwa. Yebo lo mdzala wetinsuku kufanele kuphakanyiswa. Lord, I want to say thank you. Lord, I want to say thank you. Father, I want to thank you, Lord, for the grace and mercy upon my life. Lord, I want to say thank you. Lord, I want to make a room for two. My Lord, an altar to praise and worship you, my God. Mbela wena lo mdzala wetinsuku kufanele kubongwa. You the stronger to the strongest. My God, bigger to the biggest. My Father, higher to the highest. My God, you the shelter for the homeless. My God, you are helper to the helpless. Yebo ufanele kubongwa lo mdzala wetinsuku. Mbela ufanele kuphakanyiswa. Tendo takho temusa tizoholela iqinisweni. Babe leli dlelo lakho Simakatse. Ngokuthi wena ungumelusi lolungileyo. Mbela ungumelusi lofanele kwelusa timvu. Mbela ufanele kubongwa. Mbela ufanele kubongwa. Lord, I want to say thank you. That was Msandi the poet. Ngiyethemba mbukela ukuthi uthi jabulele tinkondlo takhe. Wafunza, wangagcini nje ngekubukela kuphela, wangagcini phinze ngekulapheka kuphela. Wakhona kumtshela nalomuntu ohlala naye lapha ekhaya noma lo makhelwane lombona ukuthi yathi makhelwane kahle kahle ungisonkondla kamela hlabela ungasabi futhi nawe kumtshela ukuthi yathi makhelwane ungenda kahle nje nawe ungaba ngisonkondla yabona mos sistokhona ngeteka la ku family yabo sonkondla sitawushiya connect imakethe sibuye sichube nalo hlelo ungayinzawo. Mbukelo hlelo Tandla Nenkondlo solubukele lona lihlelo lakho lolithandayo nelihamba embili eSwatini TV na7 lonke. Ungabe uva buhlungu ungajabi ukuthi hawu namhla umuntu lo wena umsebenzi weTandla akekho. Cha sitawubuya naye next week. Sithe nje namhla sesikuvetele bosonkondlo bala kancisi uve ukuthi bakuphatheleni bahamba kanjani bona. Sina Master T. Uthi ke Master T yena uyimbonga kasuye the poet. Ngithukile ukuthi uthi uMaster T ngivuka ukuthi kusingisi but ngalaso yabuya ubuya ngeSiswati. Master T. Igama lami Mbamba nje ngithethelele ngamathenjwa. Okay. Bengifunze kwela ngicethe khona kulomnye ophelele. Leli gama la Master T ngacala ngahlabela eminyakeni endlulile. Ngisahlabela bangani bami bathi angikhoni kahle lokuhlabela ngingaba kanjani nangazama ukuhaya inkondlo khona ngoba ngathi ngcono. Bacale
kwaba lukhonyana cause bengasindvo le bengifisile so but ngenxa yokuthi bona bathi ngibest ngakhona ngathi asenge ngizama ngazama ngabona ngathi kona kuyangilungela vele kahle Okay. ngachubeka lapho neligama. Okay. Naku-ke soyacala uyaba-recitela ba-responda kanjani compared to le hip hop yakho ne-reciter nase bahlukanisa babona ukuthi ugood kakhulu kuphi? Ngibahayela inkondlo yami yokucala bajabula bathi hawu sonke lesikhathi wena bosolidlala wena ithalente lakho nali ngala because nangisahlabela bekuncane ukuthi bangijabulela bebabona amaphutha lapha nalapha kanti ngala nangihayela inkondlo cishe khona kwaba ngcono. Okay. Ngasengaqhubeka lapho ngentatona inkondlo. Okay. Switching from kuba ngumhlabeleli to sonkondlo akubanga yini likhuni bobhalangani ngale bongoskriskrile weSiswati noma bawenda ngesingisi? Bengibhala ngeSiswati akubanga likhuni. Oh, okay. Kangako. Okay. Alright, so since sobuyile ke ngalana ka poetry ubhala ngani? Are you writing about nature, love, ukuhlukubeteka, kukholwa ufocusa ku? Cishe ngathi ngibhala ngakho konke nje. But nje ngala ngibhala ngakho nje kakhulu vame kubade lisando. Okay. Because kulethe insuku esiphakathi ngibona kuhlukubeteka kubantu besifazane babulawa ngapha nangapha so ngahlala phansi ngathi encinci madvodza asolala ukuthi umuntu wesifazane ngamphatha kanjani kuze kutawuncipha lokubulalana lokukhona eveni. Ngibhala ngithando nje letinini but ngiyakhona ukubhala ngokonke lokho. Okay. So neminyaka lemingakhi nje ungisonkondlo? Ngisonkondlo iminyaka incane ngicane ingi-2 noma iya-3 because ngiqale nga form 4. Okay. 2023 14-2 ngiqale lapho. Okay. Tindzawo loke wahaya kito noma solo uthi hi mina ngijwayele ukurecorda vele uyarecorda wenda kanjani? Ngirecorda efonini ngihayi bese ngiyaposta kubo TikTok. Okay. Ngondlo tami but ngake ngahaya ngilive bengisesikoleni kuyi-culture day. Ngahaya lapho kwaba lukhuni because bengiqala membi kwabantu labaningi nginelivalo ngithukile kepha ngathi bekhona thisha lami lo beyangikhuthaza angitshela kude kumele ngicunge isibinzi abantu ungabananga kakhulu nangimile nje nangabuka la tukwethe inhloko tabo. Ngathi kuba ngcono ngikhona ekhaya kahle ngicethe. Okay. Nase sontweni ngahaya ke inkondlo nakhona ngahaya kabili sontweni phela because abantu ngiyabisaba. Okay, and nawuthi uhaye kabili ufisile ukuchubeka uhaye noma ufuna lokuthi nje wena kwakho kube nginokurecorda bese thina sesihlala sesibukela sekurecordiwe. What are your plans? Ngifisile ukuchubeka ngihaya ngibe live because abantu labanye bengithi ngihaya ngiposta lebo TikTok bathanda inkondlo yami labanye bafisa ukuthi ngibendele. Ngathi ngisemncane iminyaka endlulile ngisashana livalo ngathi ndobe ngibona ngisengabi ready. Yephane manje kude ngiyafisa ukuchubeka ngayi ngasithola sibinzi because nami vele ngisemncane la lo mdlalo wemagama ngisemncane but ngidawukhula inkosi itangisida ngakhona ukuthola sibinzi ngime phambi kwabantu ngihaye ngitethembe la. Wake wathi ugogo ngelinye ilanga Mtukulu akusonzele lapha. Ngathi yebo gogo sengikhona. Wathi Mtukulu ngifuna ukhulu ube indvodza. Ngifuna ukwadi ukutimela kusasa mine sengingasekho. Ngifuna ukwadi ukutitamela kusasa mine sengingasekho. Wake wathi ugogo ngelinye ilanga Mtukulu labo bantu lophila nabo namhla tifundzise kuphila nabo kepha ungaphili ngabo. Ngoba kuyenteka uthi uhamba nebantu indlela yinye uze ufunga ukuthi nonke niyenza wenye. Kepha ngebuthe bendlela kula uyobona khona ukuthi kahle kahle le ndlela wena uyahamba wedwa. Kepha konke lokho Mtukulu uyokubona mhla wehlela yeflela iminyama empilweni la uyophapha makhona sewusenkingeni uthi ufuna hlombele ekhalela kulawo bantu lobo bathanza ubathemba babone bonke bakuflathela kula uyobona khona ukuthi akekho umuntu okuthanza ngeliqiniso kwengcalo loyo muntu loyo mbone esibukweni mhla wathatha sibuko wasibhekisa ngakuwo. Wake wathi ugogo ngelinye ilanga Mtukulu ngifuna ukhulu ube indvodza. Ngifuna ukwadi ukutimela kusasa mine sengingasekho. Ngifuna ukwadi ukutitamela kusasa mine sengingasekho.
wathi Mtukulu baye bathi belungu show me your friends and I will show you your future. Lokhu buhlungu ukuthi angathi ukuthi basuke baconze kuthini ngoba naseklasini bengasiyona inhlobo umuntu belikhalphile kahle incwadzini. Kepha manje ngivumele ngikutshelele ngikwadeko ngempilo. Kuthi empilweni akusibona bonke bamfuna uhamba nabo laba hamba nawe. Akusibona bonke bangani bakho laba bangani bakho. Ngoba kuleti insuku lesesiphila kudo kuyenteka abantu batendise bakuvetelele emhlathini uma nawunabo nawuhamba ubahamba bashiya basale bakhuluma ngawe bathi soke simbone ukuthi uyophelelaphi. Ngakho Mtukulu tifundzise labo bantu lophila nabo namhla kuphila nabo ungalende iphutha lekuphila ngabo. Wake wathi ugogo ngelinye ilanga Mtukulu akusonzele lapha. Ngathi yebo gogo sengikhona. Wathi Mtukulu ngifuna ukhule ube indvodza. Ngifuna ukwadi kutimela kusasa mine sengasekho. Ngifuna ukwadi kutitamela kusasa mine sengasekho. Ngathi gogo Mtukulu ngifuna ukhule ube indvodza. Ngifuna ukwadi kutimela kusasa mine sengasekho. Ngifuna ukwadi kusasa kutitamela mine sengasekho. Ngiyabonga. Ngathini ke kumfunzi lo nelikhono asithi maybe akasasi ipoet nje kuphela lohlala nebatali njengoba usho ukuthi batali bayaye ba-expect ukuthi nabakubuka babona dokotela babona ummeli babona thishela. Ungathini kumfunzi lo ubhekene nalesimo nawe lo wasifacea uyibika uyithini indzaba le kanje ukuthi hey mina ngitibona ngi-artist ubabikela kanjani ungamsida ukuthi naye akhone kugcine angilemvo lafise kuba ngiyo. Lengakusho nje ukuthi nje aqalena abajabulise esikoleni naphasi angafela tabalula ukuthi aqhubeke ngale khono lakhe lanalo because nabambona nasesikoleni ashaya napha bathi batathawula ngalana uyatsita nje for iphumta ingqondo kanina napho umuntu engqondo lana uyakhula lapha nabo ekhambeni kwesikhathi batawubona ukuthi hawo lo mfowethu khona lakhe ngala nathi ubest ngala bese bakhona nokuthi base bamsupporta bese sebalandzela ngikhono lakhe. Okay, kubantu labakusupportako ungathini kibo? Laba ngisupportako ngisho ukuthi ngiyabonga for i-support labanginiketa yona. Baqhubeke bangisupporte bangagcini ngami baqhubeke kulabanye because njengoba siphila emhlabeni siyathingana ngakhanza ukuthi bona ba right lokunye khanza ukuthi emoyeni abekho right bamthinga udokotela utakhona kuba lapha emoyeni kuze baphile nabo physically abe right. Okay, usedake kutosita usilaphe emoyeni sikuthola kuphi sikuthola kanjani? TikTok khona udibita ngabani sitokhona kukulandzelela silandzelele netinkondlo takho. Nyalo ngiseseka TikTok kuphela nje ngimaster T imbongi yemagabathele lo T bese kubabo A labangithu. Okay, tsinele site TikTok ke kanti yakudzinga emicimbini yethu sikuthola kanjani? Nini ngakhona kungithola ecingweni inombolo ethi 78174162. Yeah, swazi mobile. It's 79418821. Kufa kanwena bakuthathaphi. Kufa wasisha kangaka emhlabeni kantsini sikone ngani. Khuluma kufa kanti sekuphoce ngani kuthi bongaze uhlisele laka lakho lingaka tukwethu. Khuluma kufa tindlebe tethu tekulalele. Thina sesikhale sekwanele sesikhathele. Sitshele mase kunyathele sikonile sicolise. Ngitshele kufa wena uchazwa yini kusibona semakhandleleni. Thina imihla nemalanga sesahlale silila tinyembethe ephendvu kwesinkwa sethu semihla ngemihla. Impela kufa mine ngiyakwesaba kanwena bakuthathaphi. Impela nyalo mine sengisawa nokushona kwelanga ngoba ngikwathi kushona kwalo namhlanje lilandze bani. Kufa kanwena awusuthunani ngoba wena usithathele tihlobo nebangani. Wena wehlukanisa lithambo litithanzani bese tithanzani iminyaka ngelanga linye nje wena watehlukanisa. Ngitshele kufa kanwena kawunono nani. Ngitshele kufa letintsandzane tivele phasi kweligama lakho utithando utitholephi. Kufa khuluma labantwana bamuntu abatali babancane uthi nabakhala nyembe tawo batawusulwa ngibani. Khona bakhula ukuthi batawukhuliswa ngibani. Impela kufa mine ngiyakwesaba kanwena bakuthathaphi. Solo ngiyadibuta namanje ukuthi idlamelo lingaka wena ulithathaphi. Kufa khuluma. Ngite kuwe ngidofuna imphendvulo. Ngithunywe ngiso sive ngephandle sithi sesikhale sekwanele lidvonsi lakho libhlungu liyavela. Kufa khuluma. Ludlamelo lingaka wena ulithathaphi. Muva nje besathi ukuthi indlela eta kuwe sikhonja ngilabadzala.
kepha nyalo nabonisanga yethu sebayasikhomba ngoba phela wena nyala usakhethe mabala umdzala umncane ucebile uphuyile bonke wena nyalo suyabagwinya impela nyalo angisadi angadi noma senguwe emdala noma sengilaba phansi kepha masikonile emdala thina sicela ushwele thina sesikhale sekwanele emdalini sesikhathele kufa bengifisa kubona abatali bakho ngibeve bona ukuthi bathini ngesento sakho impela kufa mine ngiyakwesaba kanti wena bakuthathaphi solo ngiyadibuda namanje kuthi idlamelo lingaka wena kulithathaphi Mbukela lihlelo Tandla lenkondlo sihlushwangiso sikhathi maye besalalela tinkondlo kumnanzi njeya maye besala pheka nebakithi maye nawe sonkondlo wami lobo sobhalile lo 3 lines boso ku line number 4 kepha sikhathi sathi cha hayi namuhla utawukhona ngichubekisa kuleli viki lelitawu ngoba sitawubuya nabo bosonkondlo kanye nalo yelo wendo umsebenzi eTandla ngishido ngathi ungabe buhlungu ungabe hurt man ngokuthi hawu namhla betala bosonkondlo kuphela cha leveta sitawubuya naye sonkondlo kanye nalo wendo umsebenzi eTandla sitabonana ke mbukeli evikini etako ngaso isikhathi esifanako goodbye and God bless.